ovi vrhi dole vidi gotovi odmah. Za dugačko onda moraš šivati. Sad ti probaš rezati ovdje polako, po jedan, opet konec. Ajde ovdje malo još povleci k sebe da ti ja tu započnem. Ovdje si pomoreš, tu si pomažeš, s nogicama napravi kak biciklo. Ne trebaš vleći ništa, jer to ide sama, si ona vleče. Ajde, dobro, ajde, to je kida gore dole. Ja dosta. Negdje ima gumpa, negdje ima rupa. Pa imaš tam još kari. Dobro, ne da mislim. Nešto. Tako. Kako ste rekli da ne peju, ovaj gumb ne peva on. Tako vidiš. Ajde sad ciljaj si ovu rupu prvu. Dobro, ajde. Tako, dobro. Evo vidiš kako to super sad ispale, tvoje ideje su odlične, samo još se moraš potruditi da učiš od mene još stvarčice, tako i jesi zadovoljna s tim? Tako. I ovdje stavimo 31. Još ovu. Probaj vući iz jedne strane na drugu, da razvučeš boju. I uvijek samo znači ove koje su ti vanjske preko ove srednje prebaciš i dobiješ pletenicu. Tako, ajde, pa ovu vratiš. Ma super, to tebi ide. I sad znači moramo složiti, primi tu da se ne odveže, čvor negdje tu na pola di će visit druga polica. Ajde, pusti, recimo, otprilike tako. I sad na ovaj tu čvor će doći druga polica. Treća i gore si lijepo složimo neku mašnicu ili nešto. Provuci još i tu da vidim. Viš tu. A maslo zavadiš? A dakle maslo stavljaš? Da ne dođe Da ne biš na hitno, a? Ja ću mu primo sad. Dobro, stani. Ne smiješ do kraja, jer ti var frče železo, figa ga. Sad s ove strane. S ovom pločom ne smiješ brusiti kak si zonom ovak. Da. To ne, nego ovak moraš ići i redom ravno. I polako. I onda malo predi unutra isto. Koju boju imaš farbu? Belu. Belu? Zakaj belu? Zato ruču belu. Je, ajde ono napravi. Sine, došla ti je sekretarica. Vidim. A? Vidim. Vidiš? A ipak nije odeš od susjede. Dobro, ajde, pospremi da vore na njegovo mjesto. Ajde, gore. Zatvori farbu prije, da ti ne prevrne to. Prije se trgneš dolje, tako. I ravno je moraš deti to. Ovdje ti je malo pijan dale. Je opali. Opale, a? Ovdje još moraš i gore isto. Znam lampe, branik, farove, kotače i tako, što je sitno i do čega moram dojeti. Moje mišljenje je da je puno bolje da djeca odrastu na ovaj način ko moji, pomažu roditeljima, druže se, a ne samo da bulje u te ekrane i smatraju da je internet smisao života, a nije. Ovo je djetinjstvo i sve, igra, zezancija, druženje. Dobro je, imaš 3 pijana hljeba, ali to nema veze.
Za mentalno zdravlje nas, djece, izuzetno je važno druženje s roditeljima. Mi djeca svoje probleme i nedoumice prvo bismo trebali podijeliti s vama, a ne s aplikacijama umjetne inteligencije. Da bi mi djeca bila spremnija za različite životne izazove, stručnjaci savjetuju da je potrebno da roditelji barem 15 minuta dnevno provedu u kvalitetnom druženju s djecom. To bi trebalo biti vrijeme u kojem će biti isključeni mobiteli i drugi slični uređaji i u kojima će sva pažnja roditelja biti usmjerena na dijete.